Miller, awang ka di pa'y planaw amang ikalay sa kini Rose nga anak ka. Nabayagan nga ibagbagak na itakin ko, ana. Nailaki din dayjay nga ubeng. Kaya may kuman nga kasar kayo. Tapno maadan kami meten iti apo ko. Uray siya ka, nana. Nanang ko namon kanyak. Ah. Takas lagas sawa kayon iti anak ko, Miller. Ang yaman akta, kaya't nangagbalay na manugang. Nanang. Wen, kasta. May mayak maladenggan no nanang tiyawag mon kanyak. Hinapudno na, nanang. Kaya't kumutan ti maadan iti anak. Di pa'y kayat ni Rose nga kasar kami. Alabay takasaritak to ti anak ko. I work, Miller. Apay aya nga itantan mo pa'y laang ti panagkasaryo kin ni Miller, Rose. Kat di tanto malat turong yaw. Jack nga rod kayat. Jack pa'y nakasaga na. Anya? Kaanon tupay ngay? Kasanaw no makasapol iti sabaling asawaan na. Katagsapol lang Awan pa kibiyangak. Kayat ko ano kasta ti mapasamak. Anya? Ay nagloko kan? Nagtangken at talaga ti ulom. Agnobyo kayo lang arudan. Kastapay lat ibagbagam. Kadda kayo mat ngamin. Pinilit da ka nga nakaklon kan kwa na kadjak mat ayayatan. Sursurwam nga ayatan. Tasaan mat adakas ataon ni Miller. Nasingpet lagarudan. Ada pa'y mabalin na iti biyak. Agbiyak kanto ananam ay iti sidong na. Kan may siya, saan mat unay alakay ni Miller? 65 na laang. Kasla tatangkon. Ay, agtal na ka. Nagadupay la reklamaw. Kat agayan ayat kayo lang arudan. Agkasar kayo kideng. Inaklon ko tayat ni Miller takas ti kayat yo. Itatagayan ayat kamin, baybayanda kami matan Saan kumamat nga ti kayat yo ti matongtong pal? Pang-asiyo nanang. Apay apilitan no di nakayat. Kaya nung ay sumapol iti sabali nga ikasar na. Sayang may tlakay. Sayang tay. Sayang tinapintas agasat ti anak Bak nang ni Miller, naglawa ti dagana, kendakkel ti balay na. Di abroad amin nga anak na. Pau-pauitan da iti dulyar. Ay, una yan. Nuar-arigan. Kasla si katinang pilit ka ni Rose makirelasyon ka ni Miller. Wen, aklonak dayta. Ngam para mula iti pagsayaatan na ti inaramit ko. Para iti pagimbagan na lakay. Ato ti allowance mo, Rose. Ada pa lang intad mo nga kwarta kay di namin, San Miller. Sa bali day jay, sa bali mo't day to'y. Awata mo na, honey. Uray pa nga tagaburan na kiti kwarta. Hanggang to nga masursuro nga ayatan. Sikamat. Di na kumamat pagsawan iti kasta. Masakit anak. Sorry Miller Jack ngamin mapaglibak ang tireknak. Saan ka nga ayatan nga talaga? Please, di mon baliksin dayta. Di mo ni parupa kanyak dayta. Iso ngamin ti kinapudno. Ay ayatan ka lata, Rose. Sa anak mapukawan iti namnama. Amok amayat naktulata. Tangay saan nga awatan ni Rose to itid ko akwarta. Da kayong tipang tidak, nana. Ay na, nagsaya atan. Ay na, pasensya amla ko man ti panagsasao ti anak ko, way. Kasjay la iti damaw, ngam agbali tumula day jay. Ay, kaano nga ta maayat nakmet. Nay, di mo nag-I love you king kan, inaklon na kan saan? Ay, una, natamnay met nga I love you. Madlaw apeke. Sana balay, ta inaklon na kan. Masursuro na kamot lang nga ayatan day jay, basta ikam akanayon iti kwarta. Di namat nga ron awatan do ika. Di, siyak ti pangyawatam, ta itad ko kingkwana. Wan, Milo. Siyak ti makaamo nga mga ayo kingkwana. Basta nukas di nga umay ka, ikam iti kwartana. Wano saan, igatangam iti pizza.
siupaw, pansit, litson, kanda dumapay. Dagita ka ti weakness di anak kaw. Litson kas kadapit pizza. Kasta ayanan na. Wine, ay na, pag-aayat na ti litson. Iso ano sumaruno nga umay ka. Gumatang kanto ka di iti litson manok. Kan litsong babaw, ta itid mo kingkwana. Kita no ding aglag to iti ragsak na. Ha? Ni, itaman pa nga umawag dato nga babae. Hello, Gigi. Hello, Rose. Kumusta? Long time no call. I miss you, friend. Kailiw ka matan, Ayan mo. Ay na, adaak dito yung lugar ni Super busy ak iti trabaho dito. Ay, isumot lang tala nga nakalagip ka, Wang taawisan ka. Agkasara kon sika. Anya? Agtal na ka man? Anya nga kasar nga ibagbugaman? Saan ka di? Kasarti kabsat ko. Umay ka dito yung lugar mi, Wan. Nag-adayumat dita. Hindi uray man. Tapno makapasyar ka dito. Please. Sikati may isang abay. Anya? Please, 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 friend. Sige nga ron, kita akto ngam jak may pasigurado. Mapantaahan ni. Adamat lugan ko nga ramatan ta. Ha? Sigurado ka? Kabaalam tagmaneho iti kasya ka adayo, Miller. Wala. Nairwamak ngagbibiyahe. Uray ka sa no, ti kinadayo na. Sige nga ron Jak kayat nga gumura ni Gigi. Iso nga mapanta. Gayem ko day jay iti sigud nga kumpanya nga nagtrabahuan me. Ngam may makar iti trabaho ijay lugar da iso nga pinmanaw. Kasta ka di? Wen Miller. Ngam pangaasim hanmon to nga ipadlaw nga nobyanak Nalawag. Uwan, Rose. Friend, kamusta? Ay na, friend. I miss you talaga. Kumusta kan? Ni, adaman ka duwam. Ay, Wen. Ni tatangko. Isugayam ti amam. Imbag man ta nakasurot kayo kini Rose, tata. Nakapasyar kayo dito yung lugar me. Uwan, tadyak ngamin kayat nga agmay-may sa nga agbiyahe ni Rose. Ala, umay kayo, tata. Yamam mo kayo kini mother ko. Tapno saan kayo amaboring. Ta ipapas mi man kagin niliw dito yung gayam ko. Sana bali, ta very friendly ni mother ko. Saan ka amaboring makiistoryakin ko na, tata? Diyak lang pagharop. Ubing pa gayam ti ina ti gayam ni Rose. Saan mo't bakit akon ta 58 kon kabsat? Si kakit di ubing pa'y gayam ti ama ni Rose. Nataerpay. Ay, agyam anak. Ay, oras si kapat kabsat. Napintas ka. Ken ubing ka pa'y. Kasla, agtawon ka lang iti 40. Ay, una yan. Thank you, latan Ala, umay kakabsat. Ta ijay tirasa ti pagsaritaan ta. Alaak ijay ti merienda. Uwan, malagarod kapsat. Mapantangarunin. Ay na, friend. Kita da mother kan father mo. Itay da pa'y laso manala. Bye-bye, friend. Barang madevelop da. Anya. Sabagay, single mom ti ina. Di mo't si bibiyag pa'y ninanang mo. Kwa? Awanan Nabayagan nga nagsinada. Kan sanda nga nagkasar. Anya. Ay, pakawanan nak, Diyos ko. Agulul budak manan. Pakawanan nak ko, ma. Kat, no bilang laang. Kayat mo ni maderder para iti amam. Ay, wana. Ginusto dalakit di. Bakit din ngay nga dyak kayat? Ay na, nagmayaten ngay no ginusto da. Kat idawat ta, apren. Sa pahila ko, ma.
Hello, Miller. Hello, Rose. Umayak ita dita balayo. Gumatang ang iti pagrabyan tayo. Ay, kwa. Adda sa nga ilik nga mintad ta. Si Mangpot na gijay kakabagyan da nanang ko. Di ka nasayat. No umayak ta mamamuk ida. Ay, saan? Ah, Kwa nga min, handa mo nga lakay tinubyok. Ay, sorry, Miller, Diya kayat nga kanchawanda. Iso nga hang kapay lang ang umaito niya. Sige, no isuti ko na, ma. Kaano nga ron nga umayak dita balayo, Rose? Kwa? Amangan nga min numabayag dagi dya itoy. Iso nga hang kapay lang ang umay, aging nga hang ko nga ibaga niya. Sige. Ang mabalin ka di amangan ta iti ruar no madamdama. Ha? Please, mabita lang. Kailiw ka nga minan na makita. Sa anak nga sure. Basta urayan ka iti restaurant asigod apang pangananta. Urayan ka nga urayan. Alas 6, at aki jayan, ha? Bye! Ha? Ay, Miller! Hello! Ay, inidap nan. Kaya't kun nga liklikan ni Miller nga kasano nga tayo. Ura kasano ti aramidak. Talagahang ko nga masursuro nga ayatan ni Miller. Hello! Ayan mo, Rose. Itayak pala dito'y restaurant nga agururay. Eh, sorry Miller. Talaga nga hanak ka makaumay. Hanya, uray 10 minutes lang. Kaya't kala makita. Please. Ay, sorry nga talaga Miller. Jack makaumay. Sige, bye. Ay, Miller? Ining! Apay nga daka dito'y kamsat. Ay nahain ko yung ti anak ko ang nagpasyar ditaw. Agawid kami mula no bigat. At dala umay gatangan ti anak ko ditaw. Napanagorder iti makan ti anak ko. Mala, agkakalamisaan tayo, Miller. Una. Sige, kapag iso. Tadyak pa'y narugyan timangan. Agsasango tayo. Hello, friend. Oy, friend, intulod na kami ni tatang mo. On the way kami nga agawid iti lugar me. Ha? Nagapuan niyo? Di ta lugar yun. Ay na, di ka na i-text. Ta super busy ang friend. Nakita mi ni tatang mo iti restaurant. Chika-chika. Hindi kuhan, nagdisnudumetin amang itulod kada kami nga agawid. Bigat pa'y kumati awid mi. Ngam gaputa nagdisnudo amang itulod kada kami. Nagawid kami na. Anya? Ay, good news, friend. Kaslag kin na awatan ng dagiti parents ta. Ha? Ay no, sa bagay, agbagay da. Napintas ni mother ko, nataermet ni father mo. Oo na. Talaga nga agbagay da, friend. Apay nga tagtakala nga umay, Miller. Uuhan, Rose. Taada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya day ta? Impudno ko niti gayem mo, kaniti inana asaan ta nga agama. Imbagam nga agayan ayata. Uwan. Sorry, nga masapol nga ipudnok dahi ta kadakwada. Apay nga imbagam. Di hagdanag ta imbagak nga idila ang dahi ta. Ha? Ladhingitek, ang ama mo ka dinak tumasursuro nga ayatan. Marikrik-nak, awan panagayat mo kanyak, iso nga itad kun ti wayawayam. Miller. Sa pulam ti lalaki at talaga apakarik nami ti ayat. Di ka pilitin nga agayat kanyak, tamok adi mo tumaaramid na ita. Gamin, adayo anata ang anak nga mitisika. Apay, ada ka din sa baling ay ayatam, Miller? Adan, ket sana peking nga ayat, ti marikrik na para kanyak. No di ket, pudpudno nga ayat. Sino nga'y tinagasat, Miller? Ni ining,
Ti inatigayem mo, ket umadanin ti kalay sami. Aniya? Mga nananang, Ya, mabisay. ni, apa nga kasta ti surayo? Nakalidliday kayo? Awanan. Mga sawan iti siya bali ni Miller. Ha? Awanan. Liniputan na kan ni Miller, anak ko. Ulbud mo gayam na jay alakay. Anyat sangitan nyo ngay. Irik-rik naan ka nga ron, anak ko. Nasakit tinakap ka. Nasakit ti puso. Gapo iti parang lipot ni Miller kid ka. Unayan, hanak to pa nga agsangit. Da kayon tukit din. Ay, siyak tinubyan na idi, nananghan nga da kayo. Waran amok. Ngam irik-rik naan ka nga ron, anak ko. Mga sawan iti sa bali ni Miller. Masaya nga na lang amin, tanasingpot kung saan ana imot. Kasta ti kunayo ata ko kwartaan yung amin. Ha? Saan mo't Tila ibagbagam magsika, Rose. Katagpay sumat. Wano kurso na dayon ni Tata Miller. Isu nga kasta ti ibagbagayo. Ha? Ay, agtal na ka. Saan ati lalaw-lawataw? Sa lawasaw ka mo. Ading Maya, adda ka di matla ng lamakin ka. Ladingitak, Mang Masong. Numabalin, jak kayat ti makapasakit iti sabali ang tao. Ngam kapilitan mat nga ibagak da ito eh. Sorry, Manong. Ngam saan ka nga iayatan. Anya? Pasensya ka na talaga. Ulitak, jak kayat ti mang pasakit iti sabali ang tao. Ngam saan mat amabalin apaglibakak diriknak. Iso at ti makunak, sumapul ka laangan iti sabali nga armam. Tauray anyat aramidak. Talaga ajak maisuro ti bagik nga agayat kan ka, Manong Maso. Pakawanin nak ko ma. Awan ti rumbang ikid daw iti pamakaon kanya kaling. Tawan basol mo. Sige nga ro, dading. Patuloy kon. Sige, Mang Maso. Pasensya ka manin ha. Sapay ko ma, tamapakawan na. Nasakit inagam ko na lang. Salang tinayparswa kastoy. Kalayo na kagmalmalas kan ayat. Kalayo na kamapahay. Matudugo na yan di pusok na lang. Ala, kasta talaga. Di ka mapukawan itinamnama. Adupay dita ti mabalin mo nga armo na nakaw. Nalang. Kita man ni kasinsin mo akar daw. Di mo't namin adawn anapaay. Ngam saan anapukawan itinamnama. Aging ga nakasarak iti asawa na ita. Tinakasingsingpet kan napintas nga asawa na. Nalang. Talaga akas ti baro, anak ko. Ramon ti biyag, dagiti babaro akas ken ka ti mapaay ken ayat. Magapapal nga rin dagiti saan anak kapada si tikastoy na anang. Sa anak ngamin anatayr. Ay sos, di ka kadyag sa uiti kasta anak ko. Taawan na iparswalaan. Wadda, anang. Siyak da ita. Ay, siyak, tinaiparaswa analaad. Ingka mga naan masaw, nalpas kamin anangan. Awan nga ko mga nanang. Ay sos. Ay na anak ko, amok ati manin pan nakapaay mo ti pagkaskastaam. Talagang sa awan gasat ko kinayat na lang. Saan lang kami nanay parso agwapo. Malasaksa mo tanay parso. Saan man atila ibagbagam. Magpeso mo na lang. Nay parsuak sa mapapailatan. Nay parsuak awan mangipapatig. Kahit da kami ngay akamang ti pamilyam amang ipatpatagkan ka. Ay, Kanda itaw tilaglagi pa masaw anak ko, ha?
Saan lang nga iti asawa, wano kaayan aya, ti pakasarakam iti ragsak. Ti kang runaan a pakasarakam iti ragsak, ket ni Apo Diyos anak kaw. Nanang, Mala, agrubwat ka kitday ta inta makimisa. Tapno maalay ayan tiriknam. sige nanang. Sumurunuak taw. Nanang, kitaan nyo man bagay ko ti purmak. Ha? Na? Ay, uwan! Bagbagay mo anak ko. Apay, papanam. Nanang, simbangpit ka nung na Alicia manipula bro. Inak man pasyaran. Ay, katwan ah. Amukmat ka at asigod akursunadam ni Alicia akalugaran tayaw. Wala lang. Mala, good luck ka, maso anak kaw. Kunakla no asino tinagtuktok, si kamat gaya maso. Sumar ka. Agyaman na ka, Alicia. Ala, agtugaw ka. Agyaman na kumanayin. Ayun, Alicia. Adla pa sa rabok anatang. Kapurpuros da kita. Pangpakbet anatang. Ay, wow, nagmayatan. Agyaman na ka. Ang bayadat at akababain. Ah? Saaran? Itagkuhin ka na ita. Uwang gayam. Baruak pa'y lang aging gayta, Alicia. Kun amok abalasang kapay mutlahan. Ha? Kat numabalain. Ituloy ko kumamananti agaram kan ka. Jak na ituloy ite. Ta nag-abroad ka ngamin ite. Anya? Alicia, ay ayatin ka pa'y lang naging gayta. Saan ang nagbalew tiriknak kang ka? Nanang, nakasarita ko na Alicia. Nagkapuwak di balay da. Kahit, anya ngay, kumusta ti panagsarita yo anak ko? Okay mo nanang. Naragsaklat ta kasarsarita na Alicia. Saan ang nagbalew? Kahit, nagdaton kan kwa na. Uy nanang, Kahit, tanyat ko na ngay. sana nakatagari nanang. Nagulimag. Maawataklatan ta sigurado anak laat. Ngamay, di na lamlamain agdato na kumalingkan kwa na. Kahit, sigurado kan itiriknam kan kwa na anak ka. Una lang. Gamin, siguro nga gayata kinalisa. Sapay ko mata, aklunan akong. Tapno ikasarok kumutay. Ala, sapay ko mga raw, ta saan ka manan amapaay anak ko. Ay mga oras mo, Alicia. Ay, nasaya tay may kamaso. At ang sakit din napatag nga ibagam Alicia. Ay, uwan. Kat may papanday to iti idat-daton mo nga ayat maso. Ha? Ala, umay ka. Umunag ka pa nga umuna maso. Ay, agyaman na ka, Alicia, ha? Agtugaw ka. Agyaman lang manin, Alicia. Aywan, adamanan itid ko natin king ka. Karabasa, okra ken tarong. Kapurpuros launay da kita. Agyaman na ka. Adto ti bayad tinatang nga awit mo. Ay na, saanan? Jak pabayadan da kita, Alicia. Ay na, masapul abayadak dagita, takababain matkan ka, maso. Alan, awata mong ti bayad na. Saanan ko nakman? Libre da ita, Alicia. Basta bayadak, irisok di tila miseta Pidutom tulatan no agawid ka, wan? Ay, saan? Jak alaan da ita. Anya gawin niya ko nang maibagam ka niya, Alicia. Aklo na naka din? Ay, saan maso? Ngamin adan nobyo. Kat umadanin ti pa nagkasarmi. Anya? Mabainak lamang ni bagay tagpaisokan ka ididamo. Iso ajak imbagbag ka. Alicia? Sana bali. Mabalin talat tamat tagpagayam.
ket may sakan to ko mga abay, into nagkasar kami iti nobyo, kuwan. Sige, agawid akon. Sapay ko mata di nakagura, maso Sorry talaga. Ay, alam di bayad tinateng dali ti lamisetan eh. Kurang day ta Di pa nabayadan ti damong inyog ko iti. Balor ti dua gasot day jay. Ha? Ay, sige, magbit lang talahang ti bayad ko, masaw. Awanan. Natudog at talagang tayo pusok, nanang. Naparigat ako na yan. Gapoy, tipa ng papay na kanyang. Ala, relax ka lang, masaw. Di ka unay agladlading itanak ka. Basit la parikot dayta. Saan adayta ti mangidagilken ka. Kasta di ko na ayo Tapos ano na kayo tanday ti biyang ko, nanang. Hindi yun lang mo ti sakit na marikrik na kita. Nagsakit. Ay, ayaglaw na ti bagay. Apa gusto hindi mo pasama kiti biyang ko. Madus-dusa ka din. Hindi natin nagbasulak. Tapay, amay kaskas-tuyak. Lumaminsan, sa napatas ti biyang. At nagrag-rag sa nagladladingit. Ala, di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Amangan no saan pa'y adimteng, tay talaga aparaken ka, masaw. Eso nga awatem, tigasat mo kin ni Alicia. Anya tamaw, amangan no adda pa'y napimpintas, kan nasingsingpet ngem ni Alicia nga agur-uray ken ka. Wow! Lulahamin na na. Lakaya ko na ba raw? Ganun to pa makasawa nga eh. Ito nakapsuda ko. Wow! Talaga hindi bastaus na kita babae. Sa distada amin. Naparigatan daw na ito'y puso ko paspasaginan. Awan limpyo babae tulubong. Pasig dami na suplana. Saan la ko man ana iparparswa na kita babae. Ay sos, saan man atila ibagbagamag? No awan babae akas kanya, di saan ka kumaan na itao, anak ka. Kaya ko pa yan, sa anak ka na itao. Tamlo sa anak, masaksak na kastoy nanang. Anya, ay na, saan na saya at dagita nga ibagbagam kunak mang. Basta nasakit din agam ko. Kangurong-kurang kami na babae. Masaw! Mano pwede kurang dito, Jeep, manong dispatcher. May sila ni Daddy. Ay, mabalin pa nga ron. Ay, sangbut. Pakidandan nyo man, kakabsat. Agtugawak man mat. Idindinan yun akakabsat. Tapno mapani tilugan. Ay. Di nakpadandunan ang si Kabrata. Imuna ka nagtukaw dito igig. Ha? Saan aga po ta babae ka? Kat mapan amin ang asimpat siya lagi titawakan ka. Ni, apa yan? Isoda kayo babae. Saan aga po ta babae kayo? Kat agpapa-importante kayo matag. Patas ko malang lalaki man wano babae. First come first serve ta. Ay na, nakasangpat tamatlangan na niya, masaw. Ni, agsao ka masaw. Unay matdita nga mi suot mon. Di na makasarsarita, Berta. Ay, pakitulungan nakman nga ron, tanadagsan da to awit ko. Ureta may sa madlanga basit nga si Lupinti bit-bit mo. Pakibagkat mo man dito may sa nga karton nga kargak, tapakidagas mo itabalay men niya. Naglalay nga mo nga, Berta. Ano ka? Sinuswerte? Alamat tan amaso. Apa yan nga kasta kamatan? Suplado ka unayan? Dita ka! Masaw, inta makipangandita ka ruba, tanagayab damit. Ag birthday ka no di apo ko ni Nanam Asintya.
Da kayo latan di mapanarang. Pasig tumutla ang mamarites dagita dumaray dita. Ha? Nagitintuman, nagsasayat ang babae ti numero 1 a bisita dagita. Kagurgura akit kitaan dagita babae. Ado ti dumaray ababalasang. Anyat amom ngay anak ko. Ang mga numakakita ka iti balasang nga armamanood. Ay, saan? Yakpagan ano dagita babae? Ha? Papa-importante dagita babae? Pweh! Masaw. Feeling beauty ng tumulamin? Kunamulan nakapimpintas damay. Kunamulan no artista dagita babae? Pweh! Apay aya akas ta ti ibagbaga manak ka. Basta kang gurgurak na kita babae. Da kayong timapan. Ibalkutan daktulangin na. Manong Maso, umay ko man isubli da tumalukong yo. Pasensya ata nabayag sa konto na isubli. Yang mon, tapumanaw kan balta. Ni, agungungat kan samat Maso. Pumanaw kan kunak. Kagurgurak akit kitaan ta pa nagruprupang berta. Hala, apay, anyat kaguram kanya kaya. Awan matmadyo nga inaramit ko kanyam. Basta pumanaw kan. Tawan ganas ko ang makisaritakin ka. Ay, Maso, naimbag ta na sabat ka. Alaan kan tuman aninong ti anak mi iti asawa. Manjak. Pagan alok ko ma. Kan di ka wal makisarsarita kanyak jaya. Nagalas na pa nagruprupam. Madurmanakin ka. Ala, apay ngay akas namot ng tibagbaga, Maso. Feeling beauty ka mga babae. Walang mulang mission libres ka mga. Sadista. Nan, agisi ka titalan kun Agisi ka. Tadapay papanak. Maso, andapay mula man natin. Gumatangak man tay pangpakbet. Di na man kasasarita, Alisa. Nagalas tumutlat aramid mo. Ha? Kung mula nakapimpintas ka man. Kakamuro kan tumula padak. Ala, apa yan? Anyat basol ko kan kamaso. Apay nga kakasakit mo tandang iti ibagbagam. Basol mo ti ginagraraman mo. Kung di pili ka iti lalaki. Saan ka mo't anapintas? Maso, no nasakitan ka iti panang paay ko kan ka idi, pasensyakan. Aklunam ko matigasat mo. Ay, san ka pagan ano? No di na kayat saan lang. Nakarkano pa asang ka kayat, Alisa? Nagalas taramid nyo, babae. Apa yung atangakas diyan matan ni Maso? Soplado matan na. Wan nga raw balasang kaw. Di na kayat akasarita ti uray asino a babae. Ubing man wan no balasang. Uray bakit kasla kagura na aming idan. Ala, apa yung atangay? Ay, kapo siguro iti kanayon na apan nakapaay iday balasang kaw. Kanayon kumat abagbagaan, ngam awan mo't denggan na. Sapay kurso na di akpay matangarod. Ha? Agpaisaw? Kurso na adam jay anak ko, Berta. Awan na ngamahan yung ibagbaga. Hindi pa lang nga kurso na di ak nga mainlim-limot ko lang. Hanmat ngamin nga mabalin nga agaram te babay. Ha? Urorayak nga agaram ni masaw kanyak, ngamahanak mat nga araman. Anya? Di yuman idildil da dya, Berta, nana. Ay naanak ko, nasingpot abalasang ni Berta. Nagagut pa'y, kan napintas mo. Ura man isunti kapintasan dito lubong. Jak pagan ano. Anya, ay suus armam ka di. Sigurado nga aklunan na kaday jay. Manjak na raw. Apa ata ipilit yun nanan. Di ka nga ron agungat, anak ko. Dagulit ka ito mga amin. Jakong pagan ano, dagita babae. Nalang, adakad kasi mangpet. Nubiak, ni Sunshine. Nay, nagpintasan a baba ito'y nubya manakaw. Ay isumra ka, balasang ko.
Agyaman nak, nana. Ha? Bakla ni Sunshine, nanang. Sana madlaw. Ngamin, napintas. Kun sexy. Gwa. Pasensya ka yun. Nubading, tinobya ti anak yun. Agin inayat kami ngamin kinimaso, nana. Apay ngay, ani Di da ka di pa iti kahit kung aramidan, nanang. Laimbang ni Sunshine. Tadinak pinarigat anang aram ken kwa na. Sana kas kadagit a babae anak kapilpili da. Che! Anak ko. Lumabalin la ko mga ikasar ko ni Sunshine, aramida ko. Anya! Sorpresa ni Sunshine ita. Jack, imbaga tiyo umay ko dita parlor na. Ay nga! Nagmayatag pasaglot yung kadali. Wa? Hindi ka nakuti ang galing. Oh. Tiyawanan ba na Sunshine? Sunshine! Anya ti kaya't asaunday ito eh. Oh, masuhani. Si Kawat Gayam. Asino day ta lalaki? Boyfriend ko. Anya? Lukasta? Saan lasak ti boyfriend mo? Ay na. For your information, saan ka ngagmaymay sa dito pusok? Sa anak asanay. Ado kayo, maso. Anya? Walang kit, hops. Ha? Di ka gungat, maso. Taawan karbengam. Laglagi pam, asikati ka udyan adimteng kanyak. Kat no di ka makaanos. Go! Go! Go away, maso! Wan! Talaga asinaan kan. Tadyak laing pagarop, alalakiro kagayam. Hello, Maso! Agpakoko ka. Ah, Di ka madanagan tahang ka nga singiran itinangin na. ay, sige mga rod. Kahit ko ang marelax lagi ti kukok. So, sige man lang. Ngala, kukwan na kon, Berta. Naglamuyo mo tinti dakulap mo, Berta. Dinakman nga bulaan. Nagkarsang tupay dagito, imak. Ah, Datanal pasan dita, imam. Timatan sa kamti sumaruno nga kukuak. ah, madam naman, Berta. Agpinatpat tapay ti ima. Ala! Apa yan na nga? Kahit ka kumakarman. Ngam, mga no paayan nak. Mabuti nga kung ama paay, Berta. Ay na! No ag-aram ka kanyak. Kasartan, Maso? No kasta? Kayat nak? Ag-aram ka pa'y atap no masong batak dita. Ah? I love you, Berta. I love you to, Maso. Agpeso? Awan nga, Rudish. Ay na, agyaman nak. Oh, Agyaman nak iti panang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, kiray. Sumrag kape at agkape ka. Intun maminsan tulangan. Adapay ngamin lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Uy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat di? Mapan ko laalaan tapno masapa ak nga agabono inton pigat. Ala nga ron Un gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdate ta. Ha? Sa dinong hay? Sikaman no sa dino ti kayat mo. Ay, amukon. Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam sika ti makamo nga agbayad Ha? Uy, awan kay parikot. Maalak mat ka di ti bengay ko inton bigat. At dagastusan ta.
Ni Jordan ba, tinangitulod ken ka dito'y balay, kiray anak ka. Wen tatang, isutin ang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide, Apay nga raw na naladaw ka anagawid ngay. wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kasta aya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagit kayaw nga agtrabaho. Tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti gardin na. Isugayam day jay tinubiam, Jordan anak ko. Una nang. Anyat makunayo tinobyak ngay. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mat ibagbagayo nanang. Kasta talaga. Pagtrab-trabahuan na nga'y. Sales lady, jay wagwagan nanang. Kasta gayam. Uy, padak mo't laasaan ang nakapagturpos iti kulehiyo. Ang okay laang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planong kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo iti na palabas alawas. Ha? Anya ka di day jayan. Nalipatak mutan mo na. Ti-night swimming tayo Matuloy ka noon ton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi no adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Ag-date kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mat beshi. Di bale, adapay mat next time ako nada. Nasapa kamot anagawid ita anak ko. Adalakad mi itinobyak nanang. Sa dinaw, Ag-date kami man mag. ay kamayat ano kasta. Agbanding kayo mo't ora isag paminsan. Saan apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan naklaunay nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant kanu nga ro ti papanan may. Amang ano iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Jaklakid di ammo ti aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't ano isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunaktumot na sosyal a restaurant to imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Wine. Okay aklang. Happy ka di? Kaslasan ka nga minakomportable. Kaslaburido ka. Ha? Saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka mutin iti kayat mo. Kat si kamalangan tagurder. Noan niya ti order mo. Isumutan ti kanag. Kan lumabalin. Sika ko man ti agurder. Adto ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wine. Alang nga ron. Basta ibusan ta ti orderan ta. Nay. Adda tinidor. Asano na ita? Sapay jak amo tag tinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in order ko? Ha? Saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo mapilpilitan ka laang. Saan matkit ni? Sa anak matahan napili no may papaniti makan. Kanya pa lang arot tararamidam ngay. Mangantan agtinidor ka. Atoy. Agyaman nak. Ay, kasanungay ng aramatan to'y tinidor. Ikarigatak. Tapno di na panunutan nga ignorantiak. Tuladak tiyar aramidan na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamida mo nga, Jordan? Ay, sorry, Kiray. Jak in kagara. Jak na-control ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Ti mayabmut ti karne di tarupam.
Sorry, Kiray. Anyamat dun. Awanan Nadadaalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupa. Saanan? Inakagdira mo si Jessia ran. Agawit tan, Jordan. Kunak man magpasyar ta pa. Kunam nga ado pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si Maduta kon. Ha? Si kaano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid akon. Nay, apayan nga eh. Anda ka di parikaw. Basta mo na akong nga gawin, no di mo pa'y kaya't gawin. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaw Kiray. Kunak man lumarabian ka. Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nubiyaom. Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupa kiti karne. Masurunak. Ha? Ay kat kaitan ti pakaupayam kan kuana. Nagrabaw mo't arasunan anak kao. Ay no siyak, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro ang nairwam I-break ko kay din, Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaang. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date yu iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti jar ni Kiray, kabayatan ti kaadami di restaurant nanang. Nay, apay ngay. Diyak ngamin amot ti agtinidor. Timayab di karni asidak, idi pinilit ko ti nagtinidor. Hindi kwan, nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya la unay kanyak. apay ngamin nagtinidor ka no di mo ammo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabain nakmat nga agkamot Tas social a restaurant tayo dyan. Kan mabain nak itinobyak. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayan kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day dya, Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan kwa na, nagrabaw mo't arasunan. Ay, nano siyak, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan minto nga okasyon kat ikuyog ko, di mangibabay no di na amutag tinidor. Iso ngay break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardara sudos, Beshi. Agpanunot ka na imbag, sakbay nga agdesisyon ka. Hay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tararamidom dito balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsung batan dagiti tawag ko ken ka. Iso nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamutan Kiray. Agbreak tan. Anya? Apay nga akasta ti ibagbagam. Ay, basta. Agbreak tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mat. Masakit mat ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka na jak amot yag tinidor. Ibagamon nga ignoranti ak. Kanya pa'y ngay. Apay nga akasta. Siyak tupay. Awan na pulos nangag mo kanyak. Sa anak anaupay ken ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas day ta arason apangisinaaken ka. Kaputa ay ayaten ka. Basta. Agsinatan, period. Awanan ba inday dya, Jordan? Apay manen aya anak kao. Agasam. Bilbilan na kanukay din. Ha? Ay kitpudno mat nga main. Tadi kamot nga min agdayat. Makapasuron. Ngam sana balay ta break kon. Husto lang ti naramid ko. Tasan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalakin? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental kamot. Nay, an-anwam ti adu at tinidor anak ko. Agpraktisak man mat ngagtinidor.
tapno di nakatawa na di akiray na nang. No kasta, at dapay planom ang makisinubyan iti day di ababay. So ngagpraktis kamutan ngag tinidor. Sana na nang. Sana parakin ko na dito nga ramidag. Itaan niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas di galad na. Ha? Sigurado ka? Una nang. No di na kayat ti ignorante. Jakmat kayat ti piling perfecto a tao. Ay, saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak manen anak ko. Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Nga maging gaita. Awan pa'y matnobyom kiray. Awam pa'y ngarud mo na. Ni Jordan, adan nobya na. Si Kangay, kaano mat ang makirelasyon ka manan? No kasta? Adan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabangibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balayday din na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Sino ang Clarissa? Ni Clarissa ang midwife Ay, Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple la a tao. Kat inaklon ti maisa ang midwife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan, di inyawin na, Marilucia. Wen, ni Clarissa. Midwife day jay, saan ka day, Maray? Wen, pare. Mas daawak nga rod, takinayat na mo ti anak ko, nga uray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat, awan pilpilyin na. Ni kiray ngay, adda ka di matan nobyo na. Sipon nang break na kan Jordan, awan mo't tayo tinyam amuna kanyak. Kat, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya mo't ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na tiyagbaak. Kasano mo't nga main, grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki matawal paper ti cellphone mo, kiray. Wen, ni Charlie dayta. Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako iti kasukat ni Jordan. Anya, taga-ano nga mat data? Taga di syudad. Namamok iti kasaran nga inatendarak idi. Inyam-amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Nay, hindi kalman pa'y nagdaldalos ka, kiray anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Sino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga syudad. Ay, nukasta, adan nobyam. Ay, salamat. Kunaklakit din nagbaak ka abalasang. Nagkunang agbaakak. Itikas doon at kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw. Ibagam itinobyam tagpasyar dito balay tapno maamamok main. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka barok. Agtugaw ka Agyaman tata. Kumusta ti biyahay? Makabanong nga ron, tata. Rayumat gayam di ti lugar yo. Ay kat naimbag ata na sam tinagbiyahi iti adayaw barok. Awan mat ngaminan ti choice, tata. Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to namadamdam at tagsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape kan kamutay, anak ka. Jack agmerindan, dakay latan kiray, napsugak pa. Manak ka, nasabali anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang? Saan samat na nairwa mitirigat na itay? Napurmalaunay nga main. Kan kasla di na kaya ti simple amakan. Kan tintinidurin na di tinunong nga ikan asin datay aw.
Natural at taga syudad nga ron. Mayat kay di ata sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya. Saan ka lang arudan na replyan? Awag ka pala nga awag. Saan ka mo tasigot akasta Agbrektan. Anya? Brektan. Ta sana kaskan ka ti babaeng harapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibaga matap no amok. Sorry. Ngam sana kaya't nagitidadakkel ko apong bre ti masawa. Anya? Mabanglesen tayo na po iti sangwanam anak ka. Mangan kan Sa anak ang mabisin, tatang. Di mon panunutin jay nobyom. Tsak la kursonada day jay aparaken ka. Ta nakaar-arte. Madlaw adi makalitibak na nga pamilya. Sana na irwam iti rigat na jay. Kimandila na iti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakken ayat, tatang. Ha? Sa anak ka no may kariti pamilya ni Charlie. Tasan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanya. Right nga ron, Kate. Kababain, ti may kamang kadakwada, anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga amang ano alilaan da kanto ijay. Ha? Iso alipati maon. Sumapul kalangan iti sa balay. Ado dita, anak ko. Patsik nga adun to pa ti agaram kan ka. Ay, agba akaksamot at talagan. Saan? Di mo itulok Hangam no talaga kasta tigasat mo akit. Aklonam, anak ko. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami intun umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan mi aninang? Ha? Ako, Jordan? Hanggang may kamanon ngay na dyan nga anak yu kan ni midwife. May katlo na. O sika, kaano ang makiasawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ni palpalagip dayta. Talinipat kunti may papan iti dayta abanag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. Alang ron ha? Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Ay, katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laeng. Ha? Nagadun tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo ila makaasawan. Madanaga na katalagan. Mas daawak mo't nga rod. Napintas ka mo't. Ngam apay nga tangay, adi ka mo't la maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo? Inkarikto pa yan itibagik ano adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple alalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya tagmay may isa muna. Kaya't kukumamot ate adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda kabinadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adum tung tumot tay lalaki apara ken ka.